Sasisian pat ka East Coast Taxi Welfare Association kelalap ya ka jingpanon kam do ju registration number lani number plate ha artli ki kali kamai kata ka wei ka maurti car bat ka wei pat ka maurti van nalor ki sticker ki pathong ka association dang hakitiyo bala dep kala maham ya ki bale persya hadian ka jinglap ya artli ki kali ki badan uju registration number haslong hakani ka kenti pat menta ha ka arpratrik julio arjar pusau uba yo anis marbanyang nakasinong maupen Eastern West Castle District ula kenden hadin baki pulit kila phoni u bat pentep kakali kamai jong u ka bodon yo registration number ML North Sun H Southway Kandai North kalasa kem na yo molong silong na marka jingpran kam yo number plate ubathok balara sa Sadar Police Station ha ka jingtoket lalap bayo new number plate lapenon kam baklaru da way rangba ubla ithu kerteng kum uba shanbor lang melim umlong na laimer hakabaka kali kamai jong u kadei ka maurti car kat ba yo number plate ubade sisa udei jong ba yo anes uba pendon kam hakakali kamai ka jong u ka maurti van uba yo anes marbanyang uloong bakani ka jingle jong ba shan bor lang kala banwan ra sibun ki jing e nakbanta jong u namar ba le se hakanu ka jingle sniu uniu rang ba ka jingsha kanno kan poi sha u namar ka jingpron kam do number plate ka jong u uloong ru bo la deb ban ai da ka ejar persha e uniu rang ba Siu kendit mana bapun ki polis nang ne napo Sardar office station nang ne te ngim dan jing tip ye ngin su bagi pun ngi nang don selengkang ngi pu keti pu thar selom te gila pun kerki nang ngi su kendit babalai ka taka kali ka don sing re ka kali pat ka don gawe number plate chene ka ju hi ngasu kendit ki kata ki pun pak wan kerki ngi hapan yawan kerki ngi siomi na lum ku jebok takut makut ne por bapun ki kulit kumto arbaje tam tu tengi lewan be udut nang te na tina po sinong te nyepai sene kum tusan baje nang no tu mungkin mau pis por chu mar bungi ya be ud te la tu ndi pala ngi le finder ka FIR namar ba yo le se ka don kanu ke jingjia hadin habut mo te yo le se hadin dala yo penan kam tu number plate jongi lada kidnap dan nong kityap ne kit yakino gibriu dala sya fan kan ngat hanga ke jenjar ngi ki try badon ki ya number plate badai hok kali jongi ke ka van lokal te number jong ka van lokal haka ka lokal jong ka mertikar 800 Kyo jing tip ne bayo new beri benang kampi number plate ne yo ini number plate am don jing tip ra wang sipa tak gitu da ka primar ni ka bala sipa tak ngakali ke mene usaha ini berubah benang kam tip ka jing itu wang usaha semerang Syokha semerang usaha patsa laimer tinggi dena namo pen sa tisa Eastern West kesini nakaliang presiden ka association uba wandan bok jerwa uloong bakum kini ki jingja ki juja nakapor sakapor Henry Kipulit Kimju ujor ejahar persya ye kini bat kani ka peni ka jingbombyang hakurkom trekam Kipulit bat ongru ba ye kistika dewan pendu no naki kali kamai nalor kata ula kenturu ye kinong peniai ka association banang ne sakmat ye kali kamai ki bajuyang Pakistan kimde ban senya tang ha ka jingdon kistika Henry ki dewan pej bakin don kikot kisla ki bobyang kasang hi nakapor kung mangila juyay persya ya kini sticker kibala isu na kaliang ka office ng superintendent of police traffic branch ba diman pendu no mardor ya kini sticker namar ba lingba ka jingni jong kini sticker si ngi juyi na goy kapor sa goy pat ba kibun kini kikali ba ya kram ki documents ko biang hot ngi sutu ba hajing perdu kam perdu jam ya sisa gilong sisa kata andre kapan sniu jinglong no pat ya kini ki pa jongi pada ki basiu hak pat ya khajna jongi te kata kalau pangila ji persa nadu men samsnam ni pangila e persa ya kini kakam tenre hadu kamanta kayat bet kam te kapau ba ka failure kam dei so bang ba dei tang na no dei kalong ba nakaliang police department hadu kat ini kiski bamantaru kajing isa lain di benon sa FIR ya gitu gibriu ki bapenon kami gitu stickers top dem de namar ba hatu stickers kadang ka signature jong SP traffic te kan SP traffic na try unsa forgery lani unsa sign top tik kung sign jong umnot pada ban FIR ke kapau ngi langsung kumno kan te da ka bakolong ni nakaliang jumihi ngi yung bet ba persa ba mentah si ya mentah hi ade ban hapendu no ya kini stickers
lagi di benra be deki dokumen sapok kali ham tam ni perthai menta to nada ong damra dokumen seru menta na check na lang ba apps kumolong lagi ni kani kali jung tuba na pobas kasils kikot kisla kali gilong update lo tenre la dapat pa jing sisa pa katu kali kamdai te jing sa la di bentep ong la haba pila suspect kam check sisis namar e kebiang nambiang kikot kisla original kebiang nambiang dari haba kot kalau ni long bangi saharas ngiru kumki nongnya kali khantam le kibamtip ya benang kendau nongnya tunya bet dari try kali pada kiba ngat nak ni ka pot long kapora je susi kum ka jing yo i jing menang thia po thanat i kadon ni kata kain kadon ni kata stiker ngimtip na e yo kata stiker su kasong be akan menta kum motoket nama meeting kemdai mangi be isu ya kata stiker ladai nak liang ka SP traffic nang tai ba isu ni stiker kasong ti ba kin verify ye kin stiker but hakaju por te nga menta check na ka apps su nga kambiang su nomor labun pun kini jingja baja menta sim nomor plate kali jongpi nga pendat haka kali jonga te bakut na check itu nomor plate ba apa mga kambiang te bakut na ngale kam sini mga mono jot tapi katakan kalau kai ba sosi te menta ai ngomong ba don ni ka apa check ini kali pembiang ikut bisna kawan ra ikut bisna check ini bro ya match te hang sim action nang Rek kalau ada mentam musim action deh. Mentah ki obat ni kali masuk ki obat ni kali ki bamdan mo tangi permit. Rek ki kamai patim ki commercial vehicle. Te hapaput mano bayap. Sabanang yap sabanang enjoy talang enjoy. Kumaklong mentah. Nabi yang stiker kamai. Pandai don nomor plate dulu biang. Te long ada mencek mah. Tu ki bam produce ki kot kisna production na kaliang jongi ka sentro di tentu ba kim sha ba kumbit ilu bakin wan yang asta lani bani kamai namar ba teng ba kani stiker ka pau ka jik along no pau no kelapau don ai jadi lor kita kalau mangim sani asu smart bat ladak nakliang ka police department kampat la ban detect lani kampat la ban ong menle haru stop di ni stiker. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।